Biyag ti tao. Kasano iha, itulod na kaan ken ni Papa Medyo Manila. Wan, mama. Numabalin, di mi kayat nga umatayo ka. Ngam ijay mat ngamin ti kayat mo apagadalan. Ma, di kay agdanag. Uray ije Manila ti pagiskula, Igaud ko ti agadan. Sapay la kumatatong palom day tanay bagam iha. Wan, mama. Promise. Agadala ka na imbag. Makaturpusak iti kayat kong alaan. Kan nasing petakmet nga anak yo. Huwanan, o sige iha. Palubusan da ka, gaputag talak kami kan ka. Thank you, mama. Una yan, ang naglailo to'y anak ko. Iso adida ka mapagkadkadan no da iti adakit awam. Gapoy ti kasta galad mo. Agyaman ang unay, mama. I love you. I love you too, anak. Naimbaglaangan. Tanam-am mo ka apadak anagapo iti norte. Uray siya, Clea. Maragsakan ak matanakam-amukan ka. At least, saan taunay amay kawa? Wan nga rod. Addan to pa'y siguro dagiti maam-amuta apadat nga Ilocano. Lakit di Gaputa adumot dagiti kailyan tayo akayat dati umay agadal diti Manila. Wan fe. O ala, awagan kanto inton malam. Kalpasan ti klase ta. Tainta agpasyar. Kakaiso na asabado inton bigat. O sige, Leia. Kat inton bikat, agpasyar tamat laang. See you around! Nabanuga ko na magmag na. Isong agpalamiis ta pa'y man. O sige, Leia. Nasakit mo tong tisakak, kabuti ka papag na. Sana bale, nagatang tamot ng dagiti ginagara ta dito'y mall. Wan, agorder takit din iti kananta. Tani, agalas 12 matan. O sige, tani mabisinak matan. Ala, agorder ta nga rodan. Nalpasan ti klasem, Leia. Wan, o anya, agawid ta ka din? May samot a building ti ayan ta. Isong aggidantan nga agawid. Mabitlaang, anda urayan ta. Ha? Ti ka din nobyo? Basta, mabitlaang. Hello? Mabalenti makiamam mo? Sure! Ngam, amamo kan, Chris. Iso si katiyam amok titi friend ko. Chris, iso ni Leia. Leia, isumot ni Chris. Nice meeting you, Leia. Same here, Chris. O sige, tapno makapagam-am mo kayo na imbag. Panawan kayo pa, ha? Uro-urayin na ngamin tinobyo kay Jabanda. Have a nice time! Naglukon ni Fe. Pimanaw matan. Sana bale. Adaak mo takad buwan. Awisan ka ama panitimay sa restaurant. Tapno makapag-istorya ta na imbag. No, okay lang ka, Leia? Sige. Sikati makaam mo, Chris. Ay na, pasensya kan ha. No pinanawan kayo kan ni Chris Idikalman. Okay lang, Fe. Amom, taga Cordillera gayam ni Chris. Wen, Kat, kumusta nga iti date yo? Anya, date adagos. Katwa na? Ay na, tapno amom. Idi pa'y laakayat nakaamaam-am mo ni Chris. Ngam idi lakalman anadan iti gundaway. In fairness, panag ko na nasingpet ni Chris. Kan gwapo. Ay talaga Ay, nawan lat nobyo. Shakti mangaram kan ka na nga uray babae ak. Isa di mon paluspusan magaram kan ka. Makitan to, Fe. Siyempre, amon mi pa'y mata anaimbag ti tunggal maysa. Kan rumbang ati panagadal tayo ti pangpangruna tayo. Walaya, kas kanya ka, adan nobyo. Ngam siyempre, adal pa iti kang runaan. Diyak kaya tamadadaal ti arapaap ko. Kan arapaap dagiti dadakkel ko. Rumbang laang, Fe. Igaid ta ti agadal, tapara matlakad at aday ta.
Kaya't ko ama nita. No, damot lang namnamakan kalaya. Masansanti pa nagkuyog ka, Chris. Kaya't naasawan at damot riknakan ka. Agyaman no kastalaya. Kunaklakid din. No gayem lang ti pangibilbilangan panyak. Sa anak asumurot no day ti awisan na. No awan pa nagayat ko kan ka. Ikarek. Di kanto agbabawi ang mga ayat kanyak. Ket si kanto ti babae nga ayatek. Sorry mahal ha. Jack na ibagbaga nagaplayak. Ken nagiksamak iti PMA. Anya? Nakapasak. Iso ngayon to umaya bulan. Agpabagyo akon. Aping ita lang ang bagan. No kasta. Saan ta nga rudin nga agkita ka na yun? Kasta talaga ti mapasamak. Ang aganos ta ah. Kasladyak kabailan nga umadayo ka, mahal. Aganos ta pailang. Iso agon dawayak. Taday ti mati pagasmak. Tagbalin ang soldado. No mabalin. Diyak kaya ti makinobyo. Wano makiasawa iti soldado. Wano pulis. Taado ti mangibagbaga a babaero da. Di ka mandanagan. Saan nakakas ka na kwada? Kas na ibagakan kay din. Si kalati ayatek. Ken si kanto lang ti babae ti biyag ko. Saan nga amin a pulis wano soldado. Ket kasta. Talaga adyak kumakayat nga soldado ka. Ngam kapot ay ayatan ka. Sige, palupusan ka. Suportaran ka iti dayta a desisyon mo. Ket, kumusta mo't ang tinobyo? Manipod simrak ijay PMA. Awanan ti komunikasyon mi, papa. Iso apanak ko na. Nalipatan na ko. Mawatam ko matinobyo, tatalaga kasta ti agadal ejay. Ado dagiti maiparit nga ramiden da. May saan ti panagaramat iti cellphone. Uwan, papa. Kuntakan na kanto na ejay. Dumapalubusan danton nga garamat iti cellphone. Isungaw rayam. Kabarbarumat anong birthday to eh. Sumbat. Hello? Kumusta ka mahal? Chris! Well, siya. Oh, agyaman na. Takal pa sa tiinom abulan. Nakaawag kamit laangan. Okay ang laang. Sika, kumusta kamatan, mahal? Okay at lang dito eh. Pasensya ka na. Tay tala mawagan ka. Masapul ngamin asurutan mi dagiti pagalagadan dito eh. I miss you, mahal. I miss you too, mahal. Di ka madanagan. Maawatan ka. Kanayon ko mga gananad ka dita, ah. Well, oras si kamat. Agan-anat ka na yun. Basta laglagi pa ma. Ay ayatan ka unay-unay. Ay ayatan ka mat unay-unay, Chris. Oh, kumusta kayon ka ni Chris? Imawag matlaangan, fe. Wow! Isumot lagayam amayat ti aura minta ah. Siyempre, agasom nga'y kalpasan ti innom abulan sa laing mawag kanya. At least, kampante ka matan nga day tinasaya at kasasaad ti boyfriend mo. Wan, kan nagsoblin iti sigod ti komunikasyon mi. Ay, nasayatan no kasta. Kunak idi no saanan nga umawag. Akas laawan serbi na nga adda boyfriend ko. Tanabayag nga awan komunikasyon mi. When takas jaykot nga rod ang nag-eskwela JPMA. Ngam ita, uray kas lalimala ang aminuto ngagsarsarita kami kat naragsaka kon. At least, makasarita kon iti binulan. Ay na, maragsakan para kan ka, friend. Hello, mahal. Kumusta ka ditan? Okay lang, mahal. Uray na rin gat. Ngimanusa. Adamat kit di dagiti gundaway nga enjoy ter aramiden mi ditoy. O sige, ag-enjoy ka latangarod dita, ah? Well. Kasta talaga mahal. Basta laglagi pa makanayon ang sikat ay ayat, wen. Sikat ti pinaka-special iti biyag ko.
Agyaman na, mahal. Umadanin ti pa nagturpusyo. Saan ka di? Nakaturog mo tan. Ay, kaasi mati kaayan ayat ko. Gapo iti bannog na. Naiturog nan. Ay, iddepak man laang ti video call me. Kaasi mati kaayan ayat ko. Ha? Chris? Siya nga, Roda. Flowers for you, mahal. I love you. Thank you, mahal. I love you too. Sinorpresa na ka. Jack, impag-aro pa makaawit kan. Iso nga, Roda, di ka ninawagan. Tap na surprise. Naisum ka talaga iti surprise, ha? Manipod ita. No, da pribilehiyo ang maipay ka na kami. Kahit makaawid ak. Jack to agliway amang sarungkarkan ka. Leia, will you marry me? Yes, Chris. Agyamanak. Iso nga umay kamin to kadag iti dadakkel ko iti balayo. Tapno matulag ang tikalay sata. When, si dadaan kami amang pasangbay kada kayo. Kalpasan nga road ti misyon nyo iti Negros Oriental. Isunto ti panagkalay sayo iti anak mi, Chris. Wala na. Tapno mangrugi kami matan iti bangunan mi a pamilya. Iho, awagan na kami ni iti mamaken, papa. Tanak na kamatan. Sige, mama. Papa. Maragsakan kami para kada kayong anak mi. Agyaman kami, mama, papa. Alang nga road, tada kaminton kada abalayan ti makaammo amang isagana para iti kalay sayo. Kabayatan ti kaadam iti misyon nyo, Chris. Idi, kunak anagrigat ti long distance relationship. Gaputan na bati ak idi nga agis eskwela ije Manila. Kat adamot ni Chris ije PMA. Ngam, nagrigat gayam ita. Takamang ti armada ni Chris. Manmano nga umawag. Takunan na apasaray adda operation da. Ni Chris. Hello, Chris. Mom! Di kayo kumamagmaklat. Ngam, kaya't mi nga ipakamo ani Second Lieutenant Chris ket may isa ka nagiti nambos. Anya? Kabayatan ti panang itulod na ka nagiti relief goods, ma'am. Saan? Saan na pud na dayta? Lagyan ito ni. Ngam, tayan ni Chris. Imawag at lang, tapno may pakamukan ka, ma'am. Yan, tapno maamuan mo, tagito ka nakil, ha? Saan na pud na dayta, sir? Ibagayo amang rabrabak kayo lang. Sorry, ma'am. Sabay nagsatyangas na. Naibilin na kanya, ngay pakamukan ka. Noon naman ti mapasamakin ko, na. Saan? Kasanon tinatulagan na kalay sami. Kasanon? Nagsakit. Nagsakit ti kastoya na pasama. Agnanayon ka dito'y puso. Mahal. Di kanto pulos malipatan. Iha. Angan ka kumauri basit lang. Tapos sana may raman. Dahi ti saklulog. Papa, awanan. Nadadaulan ti harapap mi ni Chris. Kasanon ti anak ni. Tigagdan, nagtada kami, mat, kani mamam. Maladingitan kami, mat. Ang empatib krem ti pakinakam mo, Leia. Ron-ron anak, umay kan. Addan ti school basyo. Umayan, Mami. Bye anak ko. Bye, Mami. I love you. I love you too anak. God bless you. Thank you, Mami. O sige, lumugan ka na anak ko.
Napanan nag-eskwela ti apo ko, Clea. Wan, mama. Ay na, kasla ka ano laeng iti maladaga ni Ronron. Ita addan iti elementarya. Nagbiit ti panaglabas ti panawan. Wan nga rat, mama. Saan ana pupuutan ti panagdakkel ti anak ko? Leia iha. Apay, awan ka din ti plano mamakiasawa pay. Ubing ka pay, kasapulam ti katakunay-nay iti biyag. Tapno adda kaduam amang padakkel kin ni Ronron. Enton awanakon ito'y abiyag. Basta lakit di pilyaman na imbag ti pakinay atam anak ko. Tanarikat ti mailawan. Mama, awanin iti panunot ko dayta. Ha? Ti anak ko laengan ti pangituunak iti atensyon ko. Umdasan aragsak ko ti anak ko, mama. Ay, ala, kat addakan ka dayta anak ko. Desisyon mo dayta. Kat no anyaman dagiti pakaragsakam nga arabidan, namnamaam ti kaaddak amang suportakan ka, anak ko. Agyaman ak unay kada kayo, mama. Gapo iti kanayon akaaddayo iti likodak. Patpatgan kayo unay. Patpatgan kamat, anak ko. Da kayo, iti apo ko. Biyag. Ti tao. Ay ni bayaw mo ati kasarita, Pearly ading ko. Total, awan mo dun ti aramidon na. Kalpasan ang maitulod na kay opisina pagtrab-trabahwak. Ay, sapay la kumata manugot nga isupay la ti mangimaneho iti kotsek manang Arlinda. Di ka madanagan, Pearly ading ko. Nasingpat ni bayaw mo at Serik. Sigurado nga manugot day jay ang mangimaneho iti kotsen. O sige, kasaritak to nga rod apaman ang makasangpot iti balayo ni Bayaw Jeric manang Arlinda. Wen ading ko, ala, urayang biitan. Ta, ada nang ibaunakin ko, ana. Nag-resign nga min driver ko, Bayaw Jeric. Sapay la kumata matulungan na. Si kapay la ti mangimaneho itilugan ko. Sana parikot dayta, ipag Pearly. Agyaman nak Bayaw. Ay, kasapulak at talaga ti driver. Nang runa numapan ko sa rungkaran dagiti negosyo kapakanan. Awan ti rumbo nga pagyamanam kanyak, ipag. Si dada nakatumulugan ka. Nasayat nga rod no kasta, Bayaw. Kala at ngamin ang nag-resign jay driver ni Pearly. Iso si kapay la ati kinasarita na. Awan mo't parikot kanyak, tawan mo't araminak dito balay. Wen. Tulungan pa'y lati kabsat ko Di na mo nga rod ammo ngamin tagmaneho. Anya nga tanong isurok langan nga agmaneho. Tapno sana nga agparparikot pa iti driver. Sa bagay, husto ka na kay. Gimatang mo't ngamin itilugan nangam di na mo't ammo nga maneho. Ala, tamapanak iti balay na. Ada ka no papanan mi, bakit? Ala, wala kay. Agan-anad ka iti panagmanehom Kabarbarugan ti kutsim ipag Pearly. Wen Bayaw. Upat pa'y laabulan na kanyak na ito a kotse. No kasta, inlakom dya sigod ako, Chem? Wen Bayaw. Pasensya kan naisturbukan. Sika talaga ipag. Saan ka diyan nagsaritaan tanday ta abanag? Wen matkit di Bayaw. Sumarag ka pa dita palay. Tagmerienda ka sakbay ti panagbiyahe ta. Saanan? Napsugak pa ipag. Urayan nak nga rod dito yan Agpulusak biit. Nagbak nang kanipag. Gamaging kayta, awan pa'y boyfriend mo. Bayan pa'y la dayta boyfriend dita Bayaw. Sakit la ti ulo dayta. Sa bagay. Ipang pangrunak dagiti negosyo. Isong awan panawon ko makinayat. Kasanungay no mabaakan ka ipag. Urayan Talagang awan isam ko maki-boyfriend Bayaw. Ipag, nagpintas ka. Sayang ti kinapintas mo no mabaakan ka lang. Di nakman rabakan Bayaw. Naglaadak tupay. Anya naglahad nga ibagbagam ipag? Naidumduman ti kinapintas mo.
Ado ti atiwom nga artista iti TV. Ulbod ka, bayaw. Sa anak nga ulbod. Isam mo pa lang kat makapainlaban. Agsabdang ka man mo't dita, bayaw. Tikit di pa nagmanehom tinto na ram. Sana siya. Oh, makita? Nagpintas ti isam mo ipag. Nagsamit nga isam ko naman. Loko. Sir. Si Carl ka dito boyfriend ni Madam Purdy? Ah? Saan ko girlfriend? Ipag ko. Kabsat ti asawa, madam. Patinsya kan sir ah. Kunak mo kaayan-ayat mo ni Madam Purdy. Kaputa, nagpasig kayo, titunggal maysa. Anya? May sagayam kadagiti para innaw dito yung restaurant ni Madam Purdy sir. Yak ni manong mo. Saling. Kasta ka di. Siyakmot ni Jerry. Iman manehok lang ti kotse ni pagperli. Nag-resign ngamin ti driver na. Kasta ka di, Sir Jeric. Wen, bayad nga awan pa ag-apply a driver na. Siyak pa'y lang ti agmaneho. Bayaw, Jeric. Nagpaut mo ti pa nagsarita yung tiday dya tomboy. Wanipag, nalay nga ag-istorya ah. Ipagarop na pa'y nga agayan ayat ta. Anya? Wen, asyak ka nun ti boyfriend mo. Ala, tila madmadlaw naman. Angam nasingpot day jay. May isa kadagiti pagtaltalkak dito yung restaurant ko. Nadlaw ko manday ta ipag. Napasig ang makisarsarita. Bayaw, kayat mo ti mangan. Amangan na mabisin ka. Napsugak pa ipag. Di na ka di pa kadalaga. Amangan no kumutong ka. Makapasulak-lakit di kinima ng Arlinda. Anya? Sinalbag kamot pare Jeric. Ni, apay ana ibagam day ta pare Renz. Sakla ko man tinala ni ipag mo a driver na. Ay kat ag-apply ka ah. Saan asyak ti pangibagam? Nagasat ka talaga. Kanayon kayo nga guyog ko ni ipag mo a Perli. Ay. Di mo ikan iti sa bali kay papanan ti panagkuyog mi ha pare Renz. Kabsat lang ti pangibilbilangan mi iti tunggal maysa. Umapalak lang amin kan ka pare. Nabayag gaminin na kurso na adak ni ipag mo. Ay kat agdaton ka kan kuha na pare. Mabayinak met. Anya ko mo ti pagbainan. Nasingpot mo ti ipag ko ah. Bak na gamin ni Perli. Ano ti negosyo na. Imposible mo't lasong bata na ti ayat ko. Kat may sakla jeepney driver. O talaga kurso na adam ti ipag ko. Ingka agdaton na. Nalakalang met nga sitgan ni ipag Perli. Ala, Jeric lakay. Nagadumutin da ito yung makmakan. Intad amin dayta ni Perli. Diyak namin inawat daytang dan ko kan kuha na. Iso amak makanti intad na kanyak bakit? Kasta ka di? Uwin. Nasingpot diya kabsat mo. Di na kaya't ang mabisinan. Kanayon na kapag meriendaan. Nasaya at no kastaan. Makabannog mo't ka, ti agmaneho. Una bakit? Kaasimot ngamin no awan ti mangimaneho itilugan na. Nang runaket adayo ti ayan dagiti restaurant ta. Nagbaknangan ni Perli. Agasa, talo ti restaurant na. Awen, nagagat ngamin day jay akabsat ko. Dagiti latan negosyo na ti asikaswan na. Ni, nagsapakan ngayon mediti balay, bayaw, Jerry. Winipag. Kalpasan ay naitulod ko ni Erlinda di opisina da. Nagdiretso akong diti balay mo. Ay na, pasensyakan bayaw. Agkay warapay la dagiti usar ko dito balay. Jack pa'y nakadalos. Sana parikot da ita, ipag. Tulungan kan ngagdalos. Ay, isaanan bayaw. Kababayin launay kan. Anya ko matpagbay na. Awan mo ter aramida ka madi. Kababay na talaga. Masinga ka una yan bayaw. Agrubwat ka kidin. Tasya akong di makamu kadagiti nakawara apang papel. Awan ti rumba nga pagdanagan. Asino dyan kaya kasarsarita ni ipag Perli? Wasan. Agdat-daton samad kan ni Madam Pearly dito lalaki. Anya? Wen,
Pasansan ba't no may dito yung restaurant? Isa, kunak. At datdaton day ta lalaki. Dito'y pa'y restaurant, ipagdatunan na, manong saling. Nangyari sa bak ng lagit di day ta lakay. Nagpintas di lugan na. Kan, ada pa'y bodyguard na. Anya? Agsay-sayang lang iti oras day ta lalaki, Sir Jeric. Apay anak ko nam dayta, manong saling. Ama mo ko ni Madam Perli. Dagiti lang negosyo natin napataggan ko na. Awan panawin na ngagparem. Ay, ayaten ka, Perli. Iso ka pa nga asim, tasumbatan na kon. Ay, Jack masumbatan day tama nung Gaspar. Imbagak matan nga awan pa'y panawin ko amakiin na yan. Anya? Pasensyakan manong Gaspar ha. Sa anak pa'y nakasagana amakiin na yan. Maawatan ka. Ngam sana ka mapukawan iti namnama. Agdato naklatakan ka. Makamu ka. Basta imbagakon. Jack pa'y nakasagana amakiin na yan. Iday ka pa nakaulimbek, pare Jeric. Imay kakadi dito'y balay tapno agulimbek ka lang. Ha? Ay, kwa, pare Renz. Magitam. Agadayo tinakaiturungan ti imatang mo. Anya ti pampanunuta maya. Ada arak mo dita? Gumatang ka. Apay, kaya't mo ti aginom iti arak. Basta, yung kagumatang iti arak kan pulutan, pare Renz. Ikang kay tigatang mo. Mas dawak man kan ka, pare. Itaman pa'y nga agawis ka iti arak. Alakit din. Yung kagumatangan iti inuman tang arak. Kaya't ko ti aginom ita. Itaman pa'y anabartag ka nagawid, Jeric. Apay, pinainom na kakadi ni Perli iti ara. Sana, bakit? Dua kami lang ni pare Renz, sana ginom. Anya? Pasensya ka na. Naimasan mi man ti nag-shot ka ni pare Renz. Diyak na putan ti naglabas ti oras. Ala, agi na kang narudan. Amok anabannog ka. Uwen, bakit? Agi na ako. Rabiin lakay. Kunak man no agi na ka. Di ka mo maturugan. Kung nakalata na matulog, sana pa yung agtuglap. Naskan ko maamaturog kan. Di ka agpuyat, ta sigurado nga ayaban na kang manan ni Perli amang imaneho iti kotse na. Apay, ano pa uli magkamitan? Apay, ada ka di parikot mo? Hindi naklata ni Kaskas, bakit? Maturugan, tani, rabiin. Kaya't ko ti makasurong agmaneho, bayaw. Mabalin ka di nga isuro na. Mabali na ipag. Ang dalaki di gundaway mo, agsuro. Nawaya ti oras ko, bayaw. Iso ama isa parko ti agsurong agmaneho itilugan. Sige, ipag. Isuro ka, iti anyaman nga oras. Agyaman nak, bayaw. Ay na, imbaglakit din tanda ka amang isuro kanya. Taday ta ka manen ako nakipag. Agyam-yaman ka manen. Gawan pa'y naisurok kun ka. Alang nga rod, mapantan itayan ti kotsek, ta isuro nakman. Wen, ipag. Nalaka ka maggam nga isuro, ipag. Amo muntag maneho ti kotse. Kunak no narikat ti agsuro, ngam nalaka magayang bayaw. Wen, inal daw ka lang ag-practice at no makabisadong tag maneho. Ay na, nagsayaat ka bayaw. Adon din na itulong mo kanya. Awan na nyaman na. Ipag Perli. Api nga ron ang napaulimag kan. Pakawanin nakipag. Ngamnas ka na mamam ti marikrik-nak. Ha? Amok abasol da ito'y apan ang ipudnokan ka. Sabay lang ko mata di nakurahan ha. Bayaw? Ipag. Ay, inigamam ti imak. Agayatak matankan ka. Anya? Pakawanan nak.
Ngimday tatipod no, marikrik na. Bayaw, sigurado ka iti daytang ibagbagam? Uwan ibag. Di na kumagurahan. Gapotag kabsat kayo iti asawak. Apay kumaguraan ka, bayaw. Anyat kaya't mo asawan. Kwa, kinapudno na. Agayatak matkan ka. No kasta, agpadatay ti marikrik na, ibag. Uwan. Sipod pa'y. Kursunada kamutan. Jeric, mabalin ka din agsarita ta. Abay, ada ka di rin ba nga pagsaritaan tayo, Linda? Napatag ti pagsaritahan ta, Jeric. Anya? Manon nga aldaw asabali ti madmadlaw ko ken ka. Di ka pa yan nagawid dito'y balay, idirabi eh. Ah? Apay, matmaturog ka kadimutan, iti balay ti kabsat ko. Ah? Jerry, sapay la kumata saan apod no ti atap ko. Anya mo dito asasawa mo. Di ka mauawatan. Talaga adinak maawatan, Jerry. Gapo, taar aramidum a komplikado ti amin. Anya? Sa anak ana ipas nga iidikal man, Jerry. Kat di mo ko madadailan ti panagtalik ko. Talaga di kan maawatan, Erlinda. Iti ka nito ang maduktalak nga da sa balingar aramidum. Nasaysaya at nuag sinatan. Daitan di pagbagakan ka, pare. Anya nga ita. Kadlawan ti asawam. Mas dawak pa rin, Renz. Kasano ti pan nakamuna nga da relasyon mi kan ni Pearlie akabsat na. Naglapayag ti daga ako nada, pare. Ang mga nada sa bali ang nakakita kada kayo. Kat nagipulong da iti asawam. Anya? Kuno saan? Ang mga nulimod ang nagpaliw ti asawam. Narigat apagulbudan ti babae, pare. Anya? Tiambom kat saan nagpalpaliw ti asawam. Hanggang gayam. Limad asursurutan na ti garawyo ko ni Pearlie akabsat na. Anya nga tatiramidak, pare. Mariribukan ako na. Diyan mo, pare. Nagbasol ka ni ti asawam. Ay ayatek ni Erlinda, pare. Nasulisog ak lang. Iso akasya tinapasamak kada kami ka ni Pearlie. Pare, Jeric. Pagbabawiyak ti pa ng lohok iti asawak, pare. Nalaos ti pa nagbabawi. Awanan ka iti bain akabtat! Magawanan na ko, mamanang. Nagbasulakan ka. Nabayag ang pinaliiw ko, ti garawyo ko ni Jeric, Pearlie. Limod a sinurot kayo iti naminsan ngal daw. Manang. Bali, tinagparik na kanyak, iti kanayon, amarabyan ni Jeric nga agawit iti balay. Sana matagtagari, kan nagbaliw pa yun, ti nakilangan na kanyak. Manang. Sinuray kayo ang makasangpat iti balay mo. Nagtali na udakla ang iti saan unay nga dayo. Nakita pa naging nagkiwatwang. Ha? Kabailan na kaya malukot. Kapoy iti ito nga inaramid yung. At di ka ito mapakawan. Tinatan, Jeric. Ikan kaya't ang makita. Pakawanan na, Erlinda. Sana na maulit tinaramid ko. Nagtanagag kang ka, ngamlino ko naklaan. Erlinda, Nagakno na singpit kan mapagtalkan ka. Saan mo't kayam, Jeric? Ika ba na nagkayam lukwan? ikanak pa'y kumaiti may sagundaway. Tapno may panagnag ko ti panagbaliw ko. Namiris ko abasol ko tinaramid ko. Diyak kaya't ti makisinakan ka. Ulit at nagpakaasikan ka. Di nagpanawan. Ay ayatan ka. Ayang buti ayat ko para din ka. Erlinda, Diyak namnamaan. Ama pasamak ti kastoy ka data, Jeric. Ngamnas ka ngagsinatan.
Gaputan na po kawen anaming pinsan. Di pa nagayat ko kenta. Pagbabawayak tinaramid ko, Erlinda. Iswa pangasim, tadinak panawan. Ayaten ka unay. Agsinatan. Kat saan ka matangag? Parang kanyak. Biyag ti tao. Simon, anak. Simon, agriing kan. Bumangon ka, anak kong. Tamasapa ta ama panagpidot iti basura ita. Panagbabasura manen. Makaturturog pay nanang. Ituloy mo ti maturog no agawid ta, anak ko. Wan, ala, bumangon kan. Uwan nanang. Ala, darasam anak ko. Amangan no maunaan data dagiti pada tang agbasbasura. Mapantamanan jay batog ti balay nanang. Jay dakkel a balay. Baka ado ti maala tay jay. Wan, anak ko. Ha? Nagado ti karton kan plastik iti batog ti dakkel a balay. Ay, alaan ta dagitan anak ko. Yes, adamanan mapindot ta a basura nanang. Wan nga rod anak ko. Nagdakkel mo't dato yun a balay. Kastoy ko matibalay tayo nya nanang. Ay, katwan na anak ko. Makabalay kanto iti kasta. No tari maanem ta agiskwela, anak ko. Basta'y kararag tayo anasalun at tayo akanayon. Tapno napiksa tayo latang trabaho, wen? Wan nanang, kanayon mo't ti panagkararag ko. Ha? Naglukat ti gate ti balay nanang. Di yung manan niwarwara na kita basura! Sinalit kayo at tao! Ha? Inyor ornos ko na kita! Kalpasan na! Gulwin nyo laan! Wen, sir. Isublimi mo't laang ti sigod nga ornos na. Pumanaw kayo man! Saan na dito iti pagkalkalan nyo iti basura? Ija iti kay pagkalkalan! Wen, sir. Ay, ala. Oh my kan, anak ko. Sayang nanang, adupay ko mati maala ta ijay. Nagungat-mutan di akin balay. Sana bali, anak ko. Tasapsapaan tanto no maminsan. Tapno saan data amadlaw. Ay, naladaw ta ngamin itay. Iso nakita na ta. Mun garud naguyong niya nanang. Naala, bye-bye amon anak ko. Di mon panunutin day jay. Naira nala siguro ama diti aldaw na. Iso naunget. Simon, sikaman pa'y latagluto anak ko. Tani, maulawak. Maditirik naknak kong. Diyak ka ba ulan ti bumangon? Nakaluto ako na nanang. Ha? Kastaya anak ko. Agyaman ak nga rodoan. Amok gaming nga nabannog kan nanang. So nga syakti nagluto. Kat, dagiti adim ngay. Nariing dan. Wan nanang, pinakan ko pa'y idan Agyaman ak anak ko. Naibaglakit tin tada ka katulungak. Agsakit ka kadi nanang. Saan? Maulawak laang anak ko. Medyo nasakit laang tibagbagik. Mangan ka kadi nanang, aggauak. Madamdaman anak ko. Kaya't ko pa'y timaturog. Ay, kanta anak man kit din akong. Tapno maimas ko timaturog. O sige nanang, nyati kayat mo nga kantaak. Kumporme na anak ko. Basta tay ammom akanta. Adumot nagitikan kantaam. Amok mat analaing kang agkanta kat anak ko. Mun atay malaakan ka nanang. Saan ka nalaing agkanta?
Amok labasit. Day di tatang mo ate malaam. Duwa kayo, nanang. O sige garod, aprusak ti ulo yo. Sa akto agkanta. Tapno mayat ti turog yo, nanang. O sige anak ko. Nanang agyaman aken ka. Ayat na buslon, anarik na. Numabisinak pakanan nak. No agsangitak ay aywan na. Wow! Ano tinaibal lang plastic dito yung warte pakanan Ala, akda gito yan, ikargak dito yung sako. Ay. Agkanta akman, habang agpidpido takti basura. Kunani nanang, agsingsingpet ka. Uma dayuak, inakon sumina. Dinakto sa pulen, no dinak makita. Di kan tulong daan, no awalak tadan na. Ha? Ni Auntie Mikaela. Auntie! Simon! Nangag ko ti boses mong agkan-kanta. Iso nakita ka. Auntie? Nabayagan asap-sapulan kayo. Pimano kayo matgaya man itisigod anagnaedan nyo. Wan auntie, tapi napanaw na kamin ijay. Nagipatakder kami ti kalapaw ijay igid ti kalsada. Kat, kumusta kayon? Agsakit garod ni nanang ko, auntie. Ala, umay ka. Mapantay di balayo. Nakpay ko mailakod nato'y napidot ko basura, auntie. Saanon? Ibatim daytan. Saan na bale? Taikan ka iti kwartam. Nooman nugot ka in San Mary. Ikuyog ko ni Simon ijay lugar mi, tatulungak. Da kami iti asawak timang paadal kan kwa na. Kukwa, insan Mikaela. Amok, amarigatan ka amang tad iti masapsapol dagiti anak mo. Iso atulungan ka. Kwa, kasladyak ka ba ilan amaya dayo ti anak ko kanya kasinsin? Kasano nga rod ama kaadal, no di mo palubusan ang pumanaw. Insan? Ay nauray saan kan nga agtrabaho, tapno mabantayam dagiti anak mo. Tamang tedak to iti kwartayo iti binulan, tapno adda busbusan nyo. Panunutom ana imbag ti imbagak in San Mary. Tapara metlaeng iti napintas a masakbayan ti anak mo daytoy. Ket no makaadal ni Simon, isuntumet kan ti mangtulong kadagiti kakabsat na. Pagadalen man to ida. No kasta, kayat mo ti sumurot kini Antim a Mikaela, Simon? Wan nanang, tanuan tayon agpidot ti basura. Kanta no makaeskwela akano. Anak ko, kailiw da kan tulakit dinupanawan da kamin. Uray siyak mailiwak to kada kayo nanang. No saan ko la siguro akabagyan ni Antim. Diyak ko makayat a sumurot ka kan kuha na anak ko. Ngam nagkarimot adi nakabaybayan. Wan nanang, kunanamat nga umay kami nga kanayon itoy. Pasyaranda kayo kano akanayon. Kastamot lang timbaga na kanyak anak ko. Isong agsingsingpot ka ichay, wan. Wan nanang. Daytoy akan tati praktisam, Simon, wan? Wan auntie. Masapul ang mapraktis mo iti husto dayta. Tapno mangabak ka iti contest apangisalipakkan ka. Wan auntie. Kinumpos ko dayta akanta. Iloko. Masapul ka no nga original ti lyrics ti kantaom. Naglaing kamatan nga mga ramid ti kanta auntie. Kapilitan tapno adda kantaom. Sige, agpractice kan wan. Madamdamakan amangan.
Ag-practice ka pa'y nga umuna. Gatita, intay mat imatangan ti sumaruno a contestant. Awan sa bali no saan ani. Simon Ramon, palakpakan tayo! Ni tatangku, iba't patangku, ang sipud dan pupu, anak malanglangabkan ang angutku, isut payon, ni tatangku, arakan sigarilyo, sugal plastic nga ado, ay nawaw. Humangon diag sa mapan nagtrabaho. At tuwing arudan ti champion tayo. Awan sa bali no saan ani. Simon Ramon! Simon, kunak tupay kat asikat ti mga bak. Auntie, nangabakak. Wan ka anakan. Yahoo! Nangabak ti ka anakak. Ay na, umay ka man ka anakan. Ala, nagiruti pa nagarakop mo kanyak, auntie. Ala, Ay na, maragsa ka lang amin para kan ka kaanakan. Naglaing ka. agyamanak, auntie. Kumusta nga tante anak ko? Di damot lao may pumasyaran. Manipod in kuyog ti kasinsin ko. Di damot tan nagsubsubli Apolos. Apay nga tan. Oh, madanagan nakpekit din. Awan mo't ngamin cellphone ko apang kontakak ko makadakwada. Tinasayaat. Agurno nga kiti pagplete mi nga agiina. Tapasyaran minto man ti anak ko iti puder ti kasinsin ko. Insan Mary. Ha? Ay, insan! Ay na, agyaman naktada kayo. Ni, agmaymaysakan sa insan. Wan kasinsin. Tabisin ni Simon nga agprak-practice. Itre-train ko nga min nga agkanta. Kanayon ko nga isuro. Ah, kasta ka di? Imaya, tapno di ka agdandanag. Okay lang ni Simon. Awan ti rumbang apagdanagam kan kwa na. Napintas ti kasasaad na. Ah, nasayaat nga rod ano kasta, insan Mikaela. Aywan, atoy oh. Aha. Allowance yung nga agina. Ha? Ay, agyaman na kasinsin. Pasensya, ta 500 pailat maitad ko. Tani, private school nga min, tinangisara ka kini Simon. Ay, uwen. Agyaman na kit di ata da ka mang tultulong ka ni Simon. Awan anyaman na. Basta ano di ka makaumay iti mabayag. Busy kami, wan? Di ka agdandanag. Uwan insan. Tanoad danton kwartak. Da kamintun ti umay ijay lugaryo kasinsin. Ha? Ay sus, magastusan ka iti plete, insan. Kan mabannog kayong agbiyahe. Da kaming tulatan ti umay pumasyar ditoy. Sige nga rod, insan. Makaturturog ako, auntie. Labanam tatuglip mo. Agkanta ka pa'y numadamdaman. At dapay doa kantaam. Nabannog ako nga agkan-kanta. Agawit tayo kuman. Saan man anatangkan ti ulom, Simon?
Inayadan datan dito'y fiestaan. Masapul alupasam amin dagiti kantam. Auntie, kaano tayo mga agawid ijay balay mi? Awan pa'y oras. Busy taunay, Simon. Auntie, Sana bale. Nakasarita ko ni nanang mo. Imbagak abisi ka. Napanak idi na minsan ije balayo. ha? Imayak ko auntie. Saanin ang masapol? Mala, aginanakan. Tainton bigat, at damanin pagkantaam. Sa dino manan ngay. Ijay lugar tigayam ko. Lalaingam tiyag kanta. Tapno makaurnong ta iti kwarta. Auntie, Di ka madanagan. Taiduldulin ko dagiti baybayad dakan ka. Nakapang ko. aywen auntie, saan nakadiag eskwela? Baybay amman payla ta eskwela. Agurnong tapay iti kwarta. Tapno adda pagadal mo. Ha? Ken unaan tantupay nga ipatarimaan to'y balay. Awan pa'y ngamin tiles na. Numaalak titangdan mo nga agkanta inton bigat. Igatang tapay la iti tiles. Auntie, Ala, aginanakan. Tainak maturugan. mailiwakon kandananang kan kakabsat ko. Ngumhan nga kayat ni auntie nga agawid kami. Kanayon kami arumwar iti rabi Mapuypuyatan kami mapanagkan kanta. Nagadutit itadda akwarta kan ni auntie. Nga mapay nga tanghanak ik-ikkan. Agungat pa'y no agpagatangak iti kanak. Nagsingput mat ididamo. Ngam apay nga tangain muyong. Maululawak Apay nga tan. Di akmantina silaw pagdangan. Di mat ama isut pagsanggiran. Bak nang tinangawis kada kami dito'y akasalan. Dakkel ti bayad na iti panagkanta ti kaanak ka. Ado ti maayatan iti panagkankanta ni Simon. Ha? Adda nag-text. Ha? Adda manin ayamin. Ay ayaban damanen ti kaanak kakamapan agkanta iti lugar to'y gayam ko. Replyak adagos. Bayan na. Agsasaruno ti awis ti kaanakak. Ay, Simon, natumba mo tan iti stage. Anyat napasamak iti kaanakak. Simon, kumustan ti Riknam? Nakapsutak auntie maulawak. Ninanang kungay. Agturungan dito ospital. Dandani siguron sumangpad jay. Inawagak ti kaaruba yu itay. Imbilin ko ti yu umay ni nanang mo. Kailiw ko ninanang ko. Wen, di ka madanagan. Sumangpatan no madamdama. Agpaimbag kawan, tapno makakantakan tumanan. Insan! Insan! Kumusta anak ko? Nanang! Simon, anak ko! Kumusta kan? Iyamid dakon. Diyak kayatan ditoy. Apay! Anyang amin tinapasamakan ka, anak ko! Natumbak idyag kan kantak idyay kasaran. Naulawak. Anya! Rinabiigamin nga agkantaak. Agkan-kanta ti aramidok nanang. Sa anak aagis eskwela. Anya! Simon, anyat kayat mo akanan kan inuman, tagumatangak. Diyak pa'y mangan, auntie. Mala maturo ka nga rudan, tapno makainanak ka. Di ka sumanaong.
Insan, di mo pa'y kasarsarita ni Simon ha? Tamabanog nga agsao. Apay alapdam ti anak ko nga agsaw insan. Adda ka di mo kayat nga ibaga na kanyak. Ha? Sana kas na, insan. Mabalin ka di insan. Rumor ka biit dito ita kasaritak ti anak ko. Sige. Simon, rumarak biitwan. Agpaimbag ka, tagumatang ka iti cellphone mo, wan. O sige nga, Rod, insan. Ala, ituloy mo ti bagbagam itay, anak ko. Kasano nga, Rod, ang makalpas iti panagadal ni Simon no yawid mon, insan? Lading itak insan. Ngamdya kun maitalak ti anak ko kan ka. Kunam apagadalam, ngam pinagkwarta am lagayam. Agsakit pa yan gapuitar aramidam insan. Ha? Sana nasayaat kan kuan na ti kanayo na panagpuyat na. Rinabii ama puyat. Nga uray dinan kabalan, pilitom latang agkanta, tapno makakwarta ka lang. Para matkan ko na aramida ka. Jakpat yan day ta insan. Sana para iti anak ko ti pampanunutam. Nudikat para iti bukod mo abagi. Ha? Isala ding itak insan. Ngamyawid kon ta anak ko. Nanang, naimbaga kon. Ni, apay asinurot nak dito yung anak ko. Naimbagak garudan, nanang. Nala, agtugaw kayo nga ron iti adim dito igid. Ta siya kung tagkalkal iti basura. Wan? Wen, nanang. Ala, di kaagsangit ading. Ada ni nanang ejay, oh. Di kan agsangit. Wen? Siguro makaturturog kanya. O sige, kantaan ka tanong makaturog kan. Tulog na, ading. Tulog na. Tulog na. Simon. Ha? Ni Auntie Mikaela? Hala, baka umaynak manan alaan. Nanang! Nanang! Ada ni Auntie Mikaela! Ha? Ayan na. Insan, agawid tayon ija balayo. Taadda umay ko itulon. Insan, pangasim, di na kami kumanriribukan. Nadaman ng plano mamang ikuyog iti anak ko. Pangasim, di mo naramidan dayta. Saan akas tati planok, insan? Kaya't ko asulnitan tinagkuranga kada kayo. Mababainak, insan. Iso anang iyagak iti abastuyo. Pakawanandak ko ma, insan. Saanin nga agpaot ti biyak ko. Iso akayat ko asulnitan tinagbasulak kada kayo. Ni, anyat kayat mo asawan, insan. Kagapgapok iti doktor, insan. Kumpirmado. Anda kanser ko. Amangan no saanan nga agpakot ti panagbiyak ko. Anya. Simon, anak, agrobot tayo. Ha? Papanan tayo, nanang? Intay lamayan ti bangkay ni Auntie Mikaela. Ha? Natayan ni Auntie? Uwan, anak ko. Iso nga agrobot kanwan. Tarubuatak matan dagiti adim. Agkanta ka kano. Ado ti mangibagbaga nga agkanta ka kano dito'y lamayan. Duwataan, nanang. Takasinsin mo mat ni Auntie Mikaela. Di kanta amat. Sige nga rod, anak ko. Duwata nga agkanta. Ni nanang agsing-singpet ka. Madayuan, hinakon sumina.
Sika, ti ina ni Simon. Wen, madam. Nangag ko ti panagkanta ti anak mo, idi madama ti lamay ti kasinsin mo. Magustuhak ti boses na. Adda production ko. Katno kayat mo, alaag ti anak mo. Alaag ti anak mo. Taikak iti kontrata na nga agpaay iti production ko. Kwa, ubing pa iti anak ko, ma'am. Di ka madanakan. Saan ka na yun ti panagkanta na. Maminsan la iti makalawas. Kat ikari. Asyak ti mang paadal iti anak mo. Kat itad ko amin masapsapol na. Diyak kayata na maisina ti anak ko kanyak, madam. Di ka madanakan. Agtalinaad iti poder mo ti anak mo. Sukunag lang, nukas diya ka sa pulak ti talent na. Kat nukayat mo, kuyugam tunggal sukunag. O anya, mayat ka, misis? Kwa, sige. Kasaritak ti anak ko. Mary, Simon, nakaumayak tada good news ko kada kayo. Congratulations, Mary. Nag-viral ti anak mo iti social media. At to'y, kita Diyos ko, ti anak ko. Buy-buyhain ng tado at tao. Uhan, Mary. Intero asang alubungan timang buy-buyakan ko, ana. Simon, anak ko. Naglaing ka. Nanang, Kansaan lada ita? Gaputa ado dagiti na paragsak ti anak mo iti social media. Ado met dagiti nang tad iti tulong para kada kayo. Mabit lang ha. Atoy. ha? Nagaduwa kwarta. Diyos ko. Uhan. Mabalin yun dagi patakder iti balayo. Tadakkel agatad da ito'y intad da tulong kada kayo. Iso amang kita kayon iti lote mabalin nyo apagpatakderan iti balayo. Agyamanak, madam. Diyos ko. Agyaman kami. Naayat kaunay kada kami nga anak mo. Amom dagiti kasapulan mi apo. Kundi nanggag mo dagiti kararag mi. Agyaman kami. Diyos ko. Biyag. Ti tao. Ada sa nga ilim, Jose. Sino? Genovium, ni Donna. Sige. Ag-break ak pa nga rod. Mapuyatan ka. Nourayin nakaging kaamalpasak nga agkanta dito'y bardo na. Saan na balin? Tinapadag, mabantayan ka. Maasikaso ka. Mayawatan ka iti danom, kapem, kanuan niya pa'y dita. Unay kakit din na ya. May ramraman ka pa yun ngagpuy-puyat ga po kanya. Uray ko man, no, awan trabahong nabigat. Ay na, di nakpakadanagan. Pakaragsakak tararamidak. Kasta ti kinapatig mo kanya. Kaya amangan no makadlaw ti asawam kan ka, na. O di nasaya at numakatlaw, tapno sinaan na kon. Kanya? Ay, sana. Jack kayat asyak ti pakaigapon ti panagsinay yung agasawa. Basta, di mon panunutan ti asawa ko, se. Saan mo na problemahan ti maipapan iti dayta? Hi. Hello, ma'am. Karol ko nam kumalatan kanyak. Di nakawagan iti madam. Okay? I'm Carol. Syakmat ni Jose, ma'am. Nagpintas tinakan mo. Bagbagay mo, tanataer ka. Agyaman na, Nana Carol. Anya ka kadi. Di nakawagan iti nana, tama insultuak. Ha? Di mo kumamat ipadlaw, nga dayo abak-bakatak ngamsika.
Anya nga oras ti out mo, Jose? Alas 2 iti parbangon, ma'am. Please, Carol kumalatan. Mabalin ka di nga awisen ka inton out mo, Jose. Intalang mga nitirwar. Sure. Agyaman ako, Jose. Kaya't ko nga minti makisiningad kan ka. Takursunadak ti boses mo. Nabayagan nga umayak ditoy. Ngam italaan na iturad ko ti masidagkan ka. Agyamanak, ma'am. Karol ko nam kanya. Sige, Carol. Pakaragsak ti makisiningad kan ka. Pakaragsangak mati makamamukan ka, Carol. I love you, Jose. Ha? Oh, naklaat ka, anak kang itim ba ka? Imposible nga itala nga adda nagaram a babae kan ka. Mas dawak lang amin. Damo ta pala nagkita. Ang agayat kang kanya. Kinapudno na, nabayagan a crush ka. Tamay sa kadagiti mangid idulukan ka, Jose. Oh, anya nga iti sungbat mo iti idat-daton ko nga ayat kan ka, Jose. Adda ka di matlanamnama. Ikan na kumapa iti panahon ko ang mga miris, iti idat-daton mo nga yan. Okay, basta laglagi pom kumaakanayon, Jose. Hindi pa ilaang inayat kan, ay ayaten ka. Ay, biliba ka talaga kan ka, Jose. Agpipila dagiti agaplay nga agbalin ang nobyam. Ada ubing, ada matisyuket, weno bakit? Ha? Ay, Jack man mo. Saan mo't adagita ti sapsapulag? Gamno apay adumteng dalat tanok ha? Ay saan lagayam ad driver ti sweet lover? Pati gayam singer. Uy, di mo isapasap ah. Ta saan mo't nga amin kat kasta? Ay, no adati basta driver, a sweet lover. Adamo ti, basta singer, sweet lover. Tatang, ada kadwak ni Carol. Carol, iso ti ama. Naimbag nga orasyo, tata. Ay na. Ay, kasta mag. Sumurak kayo ko ba? Mabiit lang, Jose. Ipark ko man na naimbag ti kotse, ha? O sige, Carol. Ay, Jose. Sino manenday niya babae? Agdat-daton nga ron kanyak, tatang. Anya! Manain! Uwan, tatang. Ay, una yan. Talaga babae, dagdaton ken ka anak ka. Uwan nga ron, tatang. Jakmot kayo ta masayar tirik nada. Iso, jak kayo timang bastard iti asino man. Anya! Kaya't mo asawan aklo nam day ta akaraw. Uwan na, tatang. Na, kasanon nga ni Dona anubyam. Kat nubyak lata, ha? Anya! Ay, paggigidan ng matan dagiti nubyak husay. Ay, sinampay di maysa. Sa kanto makirelasyon iti sa balay. Huwag ka di tatang, makitan to. Damagaglaeng man, Jose. Akayan ayat kayon kani Ma'am Carol? Uwan. Kasano nung amo ni Donna? Amo ni Carol ti may papan iti may sapay anobyam? Awan ti limad ko kada Donna kan Carol. Imbaga ka ni Carol, nga da ni Donna anobyak. Imbagak mo't ki ni Donna, anobya ko ni Carol. Ket, ayos lang kada kwada? Saan? Nasakitin na akam dang agpadpada. Agam didak mabalin alapdan iti kayat kong aramiden. Isudan tupay, ket addan pamilyada. Imbagak, ano saan da amakanos, sinanda kon. Ngam di damot nga ron maaramid da ita. Anya? Kita sino nga ti mas ayatam kadakwada. Awan, pamagusto lang ha. Tadyak mo't kayat apasakitan tirik nada. Narigat timang paay. Hello guys, ada guest singer tayo ita. Awan sa Bali, no saan ani Miss Mary. Ma'am, umaikan. Thank you, sir. O sige. Oy, kakabsat, palakpakan tayo mata ni ma'am.
No kayat mo, Mary, irekomenda ka iti boss ko dito bar. Tadwa tangag kanta dito eh. Ha? Ala, sa anak a singer, Sir Jose. Sa anak a nalaing agkanta. Maasa kan tumatlaang mairuam kan to. Sir Jose. Ada ka din nobyong? Awan pa, Sir Jose. Oh? Iti day ta kinapintas mo. Awan pa'y nobyong? Promise, sir. Awan pa'y at talaga. Nasara ka kung ti babae ang nabayagan na sapsapulag. Ay, ni Mary? Wen, nagpaido mati marikrik nagparakan ko na. Isunsan ti perfect woman apara kanyak. Saragay, Jose. May bagay kan ka ni Mary, tabalasang. Mabalin mo ngay Liza. Ngem dagiti dua anobyam. Hoy! Di mo mabalin nga ikasar ida. Gusto ka. Kat anya ti planong kada dona kan Carol. Siyempre, sinak idan. Kat ipamaysak ni Mary. Iso ti kayat kong ikalaysa. Kuna madinak to pasakitan. Kuna madinak to ikalang. Naman niya teraramidam ita. Pagawanan nak doon na. Sapay ko matamawatan nak. Diyak mat kahit nga agnanayon latan na kastoy. Makibingbingay iti ayat mo. Nakasagana ka mangisina iti asawak. Basta di nakikalang, Jose. Saan? Pakawanan na ko ma. Angam, urnusan ta ko man tibiyag ta. Kasapulak matimang bukal iti bukod ko a pamilya, Dona. Awanan kay tibain! Dona! Awan kayang ti matakdara masaom. Awan matungtungpal mo, Karim! Anya, kastalaang ti kalakanakan ka ti panangisinamon kanyak, Jose. Lading ita, Carol. Lumabalin. Diyak kaya ti mangsahir iti rek na ti pada ka tao. Angem diyak kaya't akanayon nga agbasbaso ta. Pinangnamnaman aklagayam iti awan. Sorry, Carol. Ngem masapulapot dentan ti relasyon ta. Sige, diyak mabalin nga ipilit ti bagikan kanutin akon kaya. Respetwak ti anyaman apangedeng mo. Mary. Ala, apay anak pa rin tumang ka iti sangwana, Jose. Tumagder ka man. Kitkitaan data dagiti katao dito bar. Agproposak kan. Will you marry me? I love you. Jose, Will you marry me, Mary? I love you. uwan Jose. Ay atan ka mat. Kat makikalay sa akan ka. Out of town ta, Mary. Ta iti sa bali ang lugar ti paghahanimunan ta. Sige, kayat ko, Jose. Ngam, adamot bagyo na. Agbiyahe ta ka din, oray agbagbagyo. Pumanawan inton bigat ti bagyo na. Apag isunto. Awan tunday ta bagyo. Sige, si kalatan ti agtugaw dito isango. Ta siya kung ti agtugaw iti aking likod. Kumakarak to, numabakan tiyan dito isango. Agabay ta ko maiti pagtugawan, Jose. Agabay tayong ton madamdama. Kani, adan to agdisaan. O sige nga, Rod. Kailiw kan ton, Unay ka to'y asawa ko na yan. Manulang mo't a minutos ti panagsina ta. Napigsalat ta ti bagyo Agam sumardeng to siguro da ito inton madamdama. Di mo't lang mabakan dyan ang tinagtugawan ni Mary. Tap na makaabay ka na. Ay, hagyaman na ta nakapuot ka na anak ka. Ayan ko. Abayan, nasakit tintero. Mabagik. Ay, nahanak ka. Nag-aasat ka. Tamay sa ka kadag iti nakalasat. Iti pan nakadisgrasyayaw. Natupakan iti dakil abato tinagluganan yaw. Kita ado tinatay. Iso ang naghasat ka, tasaan ka akaraman ka dako ada. Naimbaglakit din. May kadwa biyag ko na ito itatang. Huwag anak ka Iso na lang ta.
Tanya, tatang. Anya ti kayat yung ibaga. Karaman ti asawa, makadagiti pimusay. Anya, sana po no day tatang. Iti akin sa ang wapas at tilugan tinapurwan na napuntaan iti bataw. Iso akaraman ti driver a pimusay. Kasta amutan ti asawam. Sana na tayo ti asawa ko, tatang. Si bibiyag ni Mary. Si bibiyag ni asawa, tatang. Papanamadan, anak ka. Inak mo na nagpalama. Baba ni ti panagkantak, tatang. Iso pa iti malimusak. Ay naasanan. Agtalinaan ka dito'y balay. Marigatan ka lang arudon na magna. Napigsak pa'y mo't. Kabailak pa'y timanggad iti pagbiagta anak ka. Saan, tatang? Tadamat sa rukod ko. Masapol at tulungan kayo nga agsapol iti kwarta. Masyanak ka na kayo. Lakay kayo na. Ngam ikarkarigatan nyo pa'y latag trabaho. Tapno at alam maipakan nyo kanyak. Makunkunsin siya, tatang. Ay na, mawatak ti sitwasyon mo anak ka. Tanay, napiktaran nga rodin ti panagnam. Gapo iti panakadisgrasyam. Ngam kabalak pa'y tatang. Iso nga ramidak ti amin. Tapno makatulong ang kada kayo. Oh, awatan ti tulong ko, Jose. Donna? Wen, siyak nga ron. Itayak pa di ti likudam. Dangdanggak ti panagkantam. Nakitak namin ti panagkangkantam ditoy. Iso nga imayak. Katawatan ti tulong ko. Mabahinak. Oh, di kag papain. Di ka kadimadanagan. Napakawan kan iti inaramid mo kanya kiti kalabas. Naawat kun ti amin. Kan naamiris ko abasol ti inaramid ko. Ti pan nakirelasyon ko kan nga ure antan pamilya. Donna? Mabit lang ha. Nayunak titid ko at tulong kan ka. Atoy. Agyaman na ka, Donna? Saan na dito ti rumba nga pagkantaam, Jose? Agsubli ka iti sigod a pagkankantaam. Mabahin ako nga subli, Jay. Ngamin, ada diferensya ti panagnak. Ang mga nulida kong awatan ni Jay. Ay na, gayam ko takin kukwa iti dayjay. Siyak ti makaam mo ang makisarita kan kwa na. Anya? Agyaman ang karod no kasta, Donna. Biyag ti tao. Anya matanti kastoy a panagbiag. Ha? Apa yan, Raymart na kay? Anyat pagpupudutam asin mangpat. Adda ka di ka apam? Awan! Kasano dahi po yan? Apay aya. Naikatak iti trabahok. Anya? Ay, daytan ti kanayon ko nga ibagakan ka, Raymart. Pimod nun ti pagdandanagak. Basol mo takanayon ti panaglangan mo. Sano sumrag ka, naladaw ka. Takasano, kanayon ka amahang over. Anya ka matam? Imbes nga andi nga yan nak. Tapno lumag-an tirik nak. Angam kasta ka na. Raymart. Anya ka talaga iti biyag mo. Asawa wano ka aruwam lang. Raymart, lakay. Gagangay iti may isang asawa akas kanyak timang sermon kan ka. Tapod no mo... Usan! Rumuwarak mo lang. Papanamanan. Ay na pare! Isatam lang dito. Uwan pare, dahito lang mo tiyamok a solusyon iti problema kay arak. Una pare! Ura niya klase iti problema, may isa ti solusyon na. Arak only! Uwan pare, iso nga agyaman tayo iti nakadiscover iti arak. Tanawan ti arak. Ay sos, awanin na ti ragragsak. Ken kang runan ti amin pare. No adarak, adamat solusyon. Kunin ka dita pare. Wen, mala. Agsyat takit di. Masakit ti ulo ka.
Kasano adi ang sakit? Kat parbangonan idisimmangpat ka. Kan kasta unay abartag mo. Kastaya? Intulod na kajay kumpanim. Apay, di mon malagip. Saan? Raymart, kaano aya ang maikat motivasyong iti ara? Kaririin ko. Pangasin ta dinak sermonan. Nasakit ti ulo. Sermon nga addalaok na nga ayat daytoy aramidak. Panangisakit ko kan kakas asawa, Raymart. Diyak kayat nga dadakas ang mapasamag kan ka. Iso ang mabaling ka di. Sarda nga mon ti panagin inom mo. Agpakpakaasi lakay. Nelly, dinak lang ka di maawatan eh. Amumat aday ito lang tiyam asolusyon dagiti dumdum teng aparikot ko iti biyag. Raymart, saan nga arak ti solusyon iti problema? Iso! Malagaan ti riknak no nabartagak. Malipatak pa iti problema. Wan, ngam temporary laang dayta. Tano na po kawan ti espiritu ti arak iti bagim. Agsubli iti normal ti panunot mo. Kat malagip mulat ta ti parikot mo. Iso nga ro ano mabalin kat diretsok ti uminom iti arak. Tapno diretso mo't ang malipatak ti problema. Kas iti kanayon nga ibagadanan ng kantatangkan ka. Ni Apo Diyos laang ti solusyon dagita ang problema. Inaramid kung dayta. Idi madadadal dagiti mulak. Nagkarkararagak. Ngamamunlat ta. Napistilat ta dagiti mulak. Idi na ikatak iti trabaho. Nagkarkararagak. Asapay la kumata maasyan damot lang kanyak. Kahit alaan dakmot lang. Ngamaman. Iso nga awan serbi na dagita nga ibagbagam, Nelly. Pakawanan nakakumati Diyos iti kasta nga ibagbagam, Raymart. Ni Apo Diyos ti konkontraam iti kasta nga ibagbagam. Ibagbagak latipod no. Jack kaya ti agin sa santaw. Ta si aaklunak met asa anak met anasantuan. Oh. Agrobat ka ta inta makimis. Masadutak. Mapan ka asiksi ka. Maturog ka. Maturog kan to numalpas ti misa. Dinak man pilitin ta amangan no makaturog ka iji simbahan eh. Ikan, ta iturog ko. Nasakit ti ulok. Kahit napanan ni Rimat ngay. Napan nag-apply iti trabaho na, tatang. Kanya man na trabaho ti inaplayan na. Padasan na kano ti agpasada iti jeep. Ay, makin jeep ngay. Jemay sa akong pare na, tatang. Mayata. Eh, sayang ti sigod at trabaho na. Nagpintas ti kumpanya anastrekan na. Ay, sinayang na. Wan nga rod Gapumot la iti aramid na, tatang. Ay, unay lakit na jataon. Saan mo't asigod amang nginaw? Manipod idin ay barkada. Isumot tan tinangrugyan na ngagbarbardag. Wan nga rod. Iso nga iso ti pinilik anak asawaan. Tawan mo't bisyo na idibaro. Ngam ita, nakasursuron nga agbisyo. Bayam, tatumulong kami kaninanang nyo amang bagbagaken kwa na nilay. Agyaman naktatang, tano kas jay abagbagaak, agpudot la dagos. Kanayon na nga ibaga, nga agyaman ak kanutaarak laang tibisyo na. Ba nag-apagsangsang itak akan ayon, tano bagbagaak, bala subas ti sungbat na kanyak. Ay, Adun tinagbaliwan ti asawa, tatang. Ay, ala Bayam ta kasaritak tumanay balasang ka. Adda ka asi ti Diyos. Patsek adi na itulog ang maigumon ni Raymart iti bisyaw. Di ka lagbay naman te. Ibagbagada asi ka ti mangisungsungsung kin ni Raymart nga agbartag. Bibiyang ko kuma. Apay, di mo amwa si ka ti sarsaritaan nagiti tattao? Ay, awan bibiyang ko. Sa anak nga apektado. Ta saan matapod no dayta? Oh. Anya sana pud no? Si ka ti nangisungsung kin ni Raymart nga agbartag. Manipod ka no, hindi nagkuykuyog kayo, nagbalin ka no na mamartag di kumparem. Iso ti mangisungsungsung kanyak. Anya? Gapun. Iso ti mangisungsungsung kanyak. Palso dayta damag. Unay matan. Kano iso ti kanayo na mga wawis kanyak ang mapanagsyat. Wen ata nakasursurukit nga rudan, insurom nga agbisyo. Ay, tala ka man. Matibab ka na eh. Tarabitab ko nga asawa. Si kalat na putak nga asawa kasta. Naglawat. Wen, tamapaisuan ka ngamin. Unay kamatan. Nagbabawi ka ng asawa ka. Na, si kapay tadaganas namang ibagay ti kasta kanyak. Nakarkarupay kanyak ha. Agbabawi ka na kay asawa itinabisyo akas kan ka. Pumanaw ka na no kasta ti kayat mo.
Sikatin nang ibagay ti kasta, ha? Ti ko namjak maaramid ti pumanaw. Wan, pumanawak ta na umakon. Nabannog akon nga ungat iti dayto nga impyerno. Mabiyag ko ti bagik nga urawan ka. Tanda mo trabaho. Sao ka laso? Aramay tamon, tapno malpasan. Oh, apay manan. Kasangsangpot mo pa'y laang ngam nagunagan ti sanaay mo. Ay, problema. Problema ti. Ada na ka din nung parko taksi bakit. Kat dakkel ti dadahal ti lugan. Anya, akin basol nga eh. Siyak nga rod. Kat, adda ka din nadangran. Awan mat kid ni. Iso na lang ta makagastusak. Sa payawang kwartak. Ala, iremedyo ta ti magastos, Raymart. Mano ay ala ka eh. Problema talaga ti kastoy. Apay nga agsasarono ti problema adumdumtang iti biyak ko. Apay adinak panawan dagita a problema. Ala, di mon panunutan day ta. Ay nakasano adyak panunutan kat makagastusak. Siyak ti manggastos iti pan nakatarimahan ti nadadahil alugan. Mairemedyo ti kwarta ko nakmat. Wen, may remedyo. Agam ti damdamagag. Apay akanayon adumtang ti parikot iti biyak ko. Apay nga ta? Gaputad da kurang itibiyag mo lakay. Kurang manan nga. Ni Apo Diyos. Di ka pa'y ngamin makimisa. Kundi kan samot agkarkarawan. Warak man. Kastamlat ta na kanayon. Tunggal da ka matek ti may papankin ni Apo Diyos. Yaw awan mo ti saritaan. Basta rumwarak, tada papanak. Papanamanan. Inak iliwliwag ti parikot ko kasla bumtak ti uhulok iti kapapanunot. Iso nga inak man iliwliwag da ito parikot ko. Pat siya man di asawam. Arak ti kabilga na solusyon iti parikot pare. Huwag nga rod na. Ora siya, jackpot yan ni bagat ko. At wala amin nga ibagpagana. May imbagpay kat nga agpaisot ti arak tawa makasulbar. Kasi ta, naragsa ka. Awan parikot ko ita, tamadama ti shot ta. Wan! Agraragsak na ikit ya. No kaya't mo patpat nagta ditoy. Kaya inom ta amin asweldok. Amangan magungat ni bagat mo. Awanan pare, timakyasin dyan, tigre nga asawa. Nagsina kami na. Iso, I'm free. Anya? Apay nga? May mayat awan asawa na. Tawan mang sir-sir nun. Kan mga apakan ka pare. Iso ano sakti si ka. Tularin akon. Sinamot na ni bagat mo. Tapno awanan ti sakit ti ulom. Addam kit di tagbartag Tapno matay iti konsumisyon. Panawan na kan. Jak marami na ita parts. Uray kaskasa no? Ayatak ni bagat ko. Jak kabailan ti maisina kan ko na. Ano saklatan? Ti kinalawat na no daduma. Kahit awan trabaho, Raymart. Awan pa itananan. Madama pa iti repair ti lugan nga man manehok. Sa inal daw ka mapanagbartag. Imbis sumapol ka iti pag-sideline nam. Jak maipamaysa. Tanasakit ti ulok ngagpampanunot na nang. Malasak samot anay pasngay. Tapay nga agsasarono ti parikot ko adumdumtang. Kaya't ko ti makailiw-liwag. Kaya't arak lang ti amok makatulong kanyak nanang. Ay nakakalukwan day ta pa nagrasrason. Solusyon ay aday ta. Manayunan kit di ti parikot mo ay ti kasta nga raramidam. Ta syempre madadaal ti salon at mau. Kadagiti amin a problema dumteng iti biyag tayo may salaeng ti solusyon day ta. Ni Apo Diyos laeng. Agkararag ka anak ko. Kan pagbabawyam dagiti mading aramid mo. Sakan to agdayaw kan kuana. Kita no pumanaw dagita parikot. Amom anak ko, paset ti panang subok ti Diyos kada tayo day ta parikot. No kasano ti kinatibker mo amang sarangat kadagita. Iso di kag paatiw iti problemam. Kan may sabasit la parikot day tangam padpadak kalamat anak ko. Nanang. Agpanunod ka kuma. Ulitak di mo dadaulan ti salon at mo gapulang iti arak. Pare, sumurot ka? Sa dino pare amante? Ija lugar da bayaw ko. Pista da ngamin. Hinta mo't ag-relax sige pare. Kaya't ko leta. Sigurado man nga rodon at isyat ijay. Agad mo na. Iso mo agsagana ka tamapantano bigat. Sakti makam mo. Iso di mo pakadanagan ti kwarta pare.
Di ka mapan. Apay aya aparitan nak amapan ket ilibre dak met. Sa anak met nga gastos. Uray pay. Basta di ka mapan. Sigurado aday tantuman agbartek ti aramiden nyo ijayon. Agsubli kami met ladagos bakit. Basta di ka mapan. Makaamu ka no dinakdenggan. Pumanawak laengan no kasta ka, Raymart. Anya? Kayat mo ngagsinata. Ala saanin? Awan pa'y ganas matikas to'y. Si kalatan ti matungtungpal. Uray agang pa kami. Basta saan asumurot kadagigay pada na nga Raymart, naamwam ka din ti damag. Damag nga. Ni pare amante, na disgrasya ti taksi aman manehon na. Nabartek ka no anag maneho. Adda iya ospital ita. Anya? Ay, sige. Mapanak na di ospital bakit? Anya gaan nga ospital ti ayan na? Agyaman nak, ta sinurungkaran nak pare. Naimbag ka pa ita sinarungkaran nak. Gamdyasawak. Talagang awanan. Di nak malagipon pare. Pare. Apay akastamot din tilang ama. Awanan. Pinutid dan nagitito sakak pare. Pare. Awanan. Inutil akong pare. Nasaysayan lang ko mananatayak. Gambiti kas to yan nagbanagak. Diyak maglon ti kas to yan nagtungpalak pare. Ala, di ka mapukawan itinamnama pare. Pati karam ti pakinakam mo. Kabalam na ita. Ada kami lang dito eh. Tumulong kami kan ka pare. Saan da ka abaybayan? Aginggat ka balak. Nili asawak. Raymart lang ka. Apayakas talang unay ti panangarakop mo kanyak. Apayan. Agyaman nakiti ka na yun na panang bagbagam kanyak bakat. Gusto ka. Awan ti it din tinalabos ang panaginom iti arak. Ken saan a solusyon ti parikot dayta. Naayat unay ti Diyos. Tawan ti daka sa napasama kanyak. Nailisiak iti mabalin na pakaisagmakak bakat. Mapanunot mo itan lakay. Di mon urayan nga dadakas ang mapasamakan ka sa kanto makapanunot. Ay, agyaman nak. Nagbungan ti kanayon nga ikarkararag ko iti Diyos. Pakawanan nak. No kanayon ka nga apain. Gapo iti panag-aburidok. Sorry bakit? Tinasayat. Inta makimisa inton bigat. O sige, lakay.